tunlai khovela YouTube palar ve tak pakhat sole chandam na chungchang ti anon post thin kha hei voinia atakin karun tilang ve dona hei original sin sol bulania alai mi hi nangle ke kan ni hei roi chu iso Christania adama bo chia na wang sol ke mania betlak kha original sin ani chu kan solna ta chu lal iso Christian Calvary tlang an chadong thing cross ya min tlan sakta kan sol ta chu tlen fain alo om ta ni chu ringa piang chandamin anoma ama iso Christa kan in ngata kan in phentla chuan sola ka hian kan himzel don alo ni ole khati zong kha voinia kan ron tilan thei chu nia ke roi chu pastor kan nilowa evangelist po kan ni bok hekloba science teacher pakhat ve mai kania voinia ka soilan du jok tak chu he no chunga arong in thak dan chemical chain chemical reaction kha ka soilan tumberania voinia chonin chemistry subject kan zir ho jok don ani when to science na peng pakhat chemistry subject kan zero ho don ania chemistry subject hi tlang puin chithumin an thira physical chemistry inorganic chemistry le organic chemistry tin vena chon abik takin organic chemistry hi kan thur deuh bik dona Mizoram class 10 zirlaibu chapter 10 ha carbon and its compounds ti thupui mangin an zira Myanmaram class 10 zirlaibu chapter 14 ha organic chemistry ti thupui mangin an zir boka akhoi lam ve tan po ni se he kan zoram khovela mizo zirlai no pang science journal ma no fual deuh tan abi taka buat sai ania zirlai no pang pakhat tal poina mason phanan alo mangve lau ani chuan he kan in buat sai na tlom te hi alo ting le a kai nga yang organic compound chu enge ani ti chu han soifia don taila a figure kan huang hian mi ring ramsale nung cha te hian boraka oxygen chu kan hiblu ta carbon dioxide kan to chok le a thingle maule thlai na te hian carbon dioxide chu an lo hiblu ta oxygen an pe chok vele a ti chon an taksa carbon chu a chambang ta ni tin an dam kho chu anan leinhoi tangin tuan hiblu vele a tui chu hydrogen volume ni le oxygen volume khata in siam ania oxygen kha an pek chole ta ka wangin an taksa hydrogen chu a chambang vele ta chu hydrocarbon hlom thlai na le thlai ra ta chu mi hring ran sa le nung cha ta chon kan ei in le ta tho the nung to phat chu hydrogen le carbon in belkhom hydrocarbon hlom vek kan ni ti la kan soi sol tam lowang carbon is present in all living things nun na nei to phat hai chon carbon hi om vek ani tia hian chiang phat ila heng nun na nei ho hi an thi to nu apo leilung in soi danglam na awang le sikle sa temperature danglam na te leina adel rina pressure na satlu tu ko wang te hian thil chi hrang hranga in siam danglam ve zela te khinan lirngi nga wangin tlang te chima thingkung lian tak tak ta chu le rit takin kumrei tak oxygen humia lovin adela atopa lungmei hol kanti cool hi alo piang chok ta ni chutiang bokin tuifin riat hnuaya te hian khuarel chiana wangin lekak zau takalo oma chuta chuan tuin hnuai nung cha te chu lo in phumin chirdiakin kumrei tak oxygen humia lova adel hnuwa chuan natural gas le tuial theikanti petroleum ate anron siam chok ta ni chu petroleum tuial theian thlorfim na tangaron chuak petrol diesel convertui ekchia engine oil alkadrale chemical chi hrang te a thlorfim na gas chok itina tanga siam polythene chi hrang plastic pvc pipe nylon korthan alcohol perfume nail polish le removal ti angreng ni tina kan mamo alova kan om thei tak lo ho zong te hi nun na lo nei to thin te hydrocarbon lom organic compounds atanga ron in siam chuak vek an ni organic chemistry chu enge ni ti kha kanan soi thok tawa ti chuanin kan zirlaya kan chiangem ti kha ates nan tuna hen material pariat kan ron chopa khoinge inorganic khoinge organic ti kha kan thir don ani ti chon he kan ron chop chua simple material pariat te hi
ama sign kan han soi langanga hei hi perekania Fe ion ferrous ferrics kan tiang khan ya ti chuanin hei roi chu pencil ani pencil chu carbon graphite ania ti chuanin helai mi hi zu ania ethanol ani CH3 CH2OH ania ti chuanin hei hi tui H2O ani ti chuan hetlai mi hi chi common salt ni tina kan H ania NaCl ani sodium chloride ani ti chuanin hei roi chu chini thingpui thlumna na kan man thin ania C12H22O11 sugar ania ti chuan hei coal lungmei hol ania ama approximate composition of coal chu C135 hydrogen 96O9 le nitrogen le sulfur ten ni ti chuanin hei hi chinai lung ania unnatural an hu dan chuan calcium carbonate nei ani ole tuna hianin khang material period ta kha kan run chop chok topa khoinge organic khoinge inorganic matter ti kha kan thir rang don ani ole tuna chuanin hei ama saperin prek hi kan enanga prek chu thir tanga siam ania chu wang chuan thir chu engtika ma nunna anei lowa anei ngai bok lowa chu wang chuanin nunna nei lo chu inorganic matter ani chu wang chuan hei hi veilama kan dang ti chuan pencil hi anila pencil chu apona hian thing ania achuain carbon graphite ani chuan apona thing hi ni kum masavel leka an lo ki po an ni mai thei amar chu he thing hi nunna nei ania chu ai tak ma jok chon achunga graphite hi kum makta doi tam fe upa ania tam tak upa ania hei hi cool te ang boka nunna nei tang ron in siam chok ania chu wang chon hei organic matter ani chu wang chonin hei hi dinglama kan dang ti chuanin hei hi tui ania tui chu H2O ani nunna nei lowa nunna nei ngai don bok lowa chu wang chon hei hi inorganic matter ania helama kan dang ti chuan hei zu ania zu chu thaira thaina le bule bala tanga siam chuania tun mai nunna lo nei to nunna nei tanga run in siam chok ania wangin hei hi organic matter ani CH3 CH2OH ania hydrocarbon compound ania organic matter ani tilama kandang ti chuan hei hi sodium chloride ania NaCl hetela hian C hi carbon ani lawa Cl chlorine ani chuwa chuan NaCl a hian carbon atom atel lo ti chuanin chi ania ni tina kan a chi common salt ania hei hi nunna nei lo ania wangin inorganic matter ani tilama kan dang ti chuan hei chini ania C12H22O11 ani chini chu fu tanga siam ania nunna lo nei to thina ania nunna nei to thina tanga ron in siam chok ania wangin chini hi organic matter ani chu wain helama dinglama kan da ve thuang ti chuanin hei coal ania approximate composition chu C135 H96O9 nitrogen le sulfur ania chon coal chu nunna nei tang ron siam chok ani ti kha lecture kan soi threp to wangin hei hi organic compound ani helama hen kan dang le hei hi chinai lung ania unnatural kan hu dan chonin CaCO3 ani ta hen carbon atela atom a hian carbon atom telma se hei hi nunna nei anilo nunna nei tang ron siam po ni lowa chu wang chon voina kan hria tur chu nunna nei to zong zong ai chon carbon atom atel veka ama chu carbon atom tel na zong hi nunna nei ani chong lo te khinan carbon monoxide te carbon dioxide te carbide te carbon nei ate hian carbon atom tel ma se nunna nei tang ron siam ni lowa inorganic matter thawani chu wang chonin hei hi inorganic matter ni wangin veilama ka da ti chuanin kan hriat tur chu helam zonga hianin organic ania helam zonga inorganic matter ani organic matter a chon carbon atom atel vek ba hydrogen atom atel zela
carbon atom telna hydrogen atel to chuanin hydrocarbon compound an ni a nunna ne tangaron in siam chokan ni chuwang chuanin organic matter le inorganic matter tikhanin kan clear rang tiam thei to in rinom le ama salama khan enge organic chemistry chu ani ti le organic matter le inorganic matter te clear ran dan kha kan soifia no to tuna chuan organic acid le inorganic acid te clear ran dan kan zir ho le don ani hei ma karon chop cho ho hi riat lo chuan tuipa ngai ang vek an nia in pal chuan thi top theina vek an ni heng tuite hi enge an ni ti chu pH test paper hian karon clear rang don ani hei kan huang hian weak acid pani methanoic acid le ethanoic acid te chuan strong acid pathum hydrochloric acid sulfuric acid le nitric acid te baka strong base pakhat sodium hydroxide te hi kanron chop chuaka an pH level kanron te don ani amma saberin tui thiang lim pure water hi pH level pasari ania kan te ma saberange tui thiang lima hi chuan pH test paper hi arong in thak an lo hle a en uluk angai hle ani tuna chuan strong base sodium hydroxide kan han chia ve chinanga arong in thak color chain hi alang fia thale a pH level po sompli vel avani pahial ome strong acid pathum zinga pakhat hydrochloric acid a hian kan chin vele anga hei kan muang hian a strong thale a pH level po pakhat avani pahial ome weak acid pani zinga pakhat zo ethanoic acid a hian kan han te le chinanga kan muang hian acid level hi a weakin achak ran logani tuna kan ron enchin tur hi thil poimo takania helai tuino khata hian strong acid hi temte kan ron pol anga a pH level hi kan te le chinang kan muang hian ala strong thawani chuwang chuan strong acid chu eng ang point tui pol dalin dilute acid a siam maila ala strong thawani chu tiang bokin weak acid tho hi tui pol dalmi alawin eng ang khop point tak fear concentrated acid nima se a weak thawani atopera chuan heng acid hawa te hian carbon atom telna HCOH methanoic acid le CH3COOH ethanoic acid te hi organic acid ania carbon atom pakhat ma atel lo na HCl hydrochloric acid H2SO4 sulfuric acid le HNO3 nitric acid te hi inorganic acid te ani organic acid te hi weak acid ania inorganic acid te hi strong acid te ani heng acid ho te hi tui pol lo fir top kha concentrated acid ania tuiemo solution pakhat khat nena kan pol dal khan dilute acid ani le mai ole tikha chuan organic acid le inorganic acid te strong acid le weak acid te concentrated acid le dilute acid te omzia chu kan clear rang thiam viau to in arinom taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me.